Menin kasngi kas Peuterik ubnai April 2024 ka Election Commission of India kalapha ya ka wekasti sa President jong ka Voice of the People Party uba Arden Mila Basayomon ka Sithi kalong kabas ngautanat namarba ya ka Voice of the People Party la Ithuh da ka Election Commission of India Syuk kumbang ngilatip ba ka Voice of the People Party kadai ka party ka batmai bat ngilak himi lenti laki bon banai ba ya ka ni ka party kan sa Ithuh da ka Election Commission of India Henry ka bas ngautanat ba mendin ka singi ka Peuterik ubnai April 2024 ka Election Commission of India kalapha ya ka ni ka Sithi ba ya ka Voice of the People Party la Ithuh ya ka akum ka State Party la ne ka ta ka party rilum hapo ka ri Meghalaya ka jongi Tong ini apa sapriang ya kene ke Sithi kabas ngautanat hado kata-kata hapo kabri uhinio trep uhinio skum ka jela ka ba ke jongi